Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ka Executive Committee jong ka Khadc Hills Autonomous District Council, hapo ka jelam jong Chief Executive Member uba HSLA. Kabalalong henne kasngi ka khadwai terik mentau benai no pra arja khat pra. Kalarai benda Ïakynduh yo Menteri Rangba Kajela u Conrad ke Sangma. Banyak ren bat bantuan jingmon hakabai day bat ke skim My Village My Plan. Dia ka baka sorkar pedeng kala penteri kam syakmat ya kani ke skim lengba ki blok baper da ka bayai Leit na ka District Council bat na ka sorkar jela. Uba HSLA habai keren berkinong pathai kubur. Hadin balawai ke jelang joki isi. Ulaong ba ke jingwan ra ka sorkar India ya kani ke skim. Kalong sisa ke jingman to ya ki pajba. Henry ke jing arta tien pat ya kani ke skim kalong. Bayo le se kan lam syaki panchayati raj hakisnong ki thaw. Namar kumba ki lapersya bat kadawru bakat kum ka artikel 243M. Lakren sai balakhang ban petrikam ya ke panchayati raj hapo ke jela Meghalaya. Haka jingpek jogi long koi isutnat baki poi ki development syaki snong. Kata ngim don jing iskumen ni Halor kata kabenta tendre hakui kabenta ngi haban pikir pat na kabenta ka interest jong ka jai bendri jong hi namar ba ngila ada pempau ya ka jing persyak jong ya ka panchayati raj ti kumta ha tu ka artikel aspa safulai m kumut la khang bahkan menteri kam ha Meghalaya tendre kumma kalong mendapat ini kejing penrung hang ni kawan nak Panchayati Raj Ministry pat kawan lang nak ka Ministry of Rural Development di ka nak benta ke development ni semua baga biang tenre hakawi ke kompat kalong ka bakumba ka Panchayati Raj Ministry kawan de din ying from the back door mo ban introduce ya kini ka Panchayati Raj hakisnong namar ba man la kasnong ke di ban constitute ya kani ka gram sabha but haka gram sabha condition ka long ba nu nong song snong bala don khat pras nem cheneng bala ban thebut ti kani kamut long ka di kani ka bangi ting menchwa ki municipal ki pidiang ne nda bala pelong ya collection municipal ki shifting namar ba yo ban thebut lang bat badai khasi bat ki bamdai khasi ti la kani kan stang ban rung ha snong jogi kita kemud long kidor barsnong kinang klot kinang suai ngaga sko bade ban ong ba lada ke government kala ya state hadu kat ni tentang nak central government ti ngidi benia shai sunan bahkan menteri kam ya kan ni ka 11 schedule aisundon kini ki arp khnai tili ki subject shakishnong bat bakishnong kinda thausundan ta local self government banya ka bangi thau ya ta ka gram sabha Jika house nanda ke local self government, bat bakin penteri kami yang ni ke 11 schedule. Hadu mentah kemud nak ni ke 11 schedule kemudian arp kundai teli ke subjek, la penteri kam tang yang ni ke ke subjek ke baki angka poverty alleviation program. Nang ni kis tahu yang tu ke NREGS. Yang benar berhasil lah, banyak kelam sabhat anak penteri kami kayak itu kah? Ya kah? Warnas nanda ke local self government, local self government, kaba yang ni ke local self government kemudian District Council ngiyok ban form kini ki local self government kat kum ki baka bill kala don hapok ke government ya kan ni ka bill ke bangila jap thaw macam ka District Council kum ka 11 schedule ka la khamslem ga haki arku arajan riu arajan nyo la thaw kini ka ni ong ka com bill ka community organization ti hantu kolong ba ila include lang kini ka gender justice kila kini du kolong transparency accountability Senang bahkan nak long ha kedur jongka local self government. Kemudian pihak lut kini subjek bar koi. Kemudian hadin bakila introduce kali kani, mun dah kani. Namar kuma kalong menta kani ke sistem kum bakila lek kani ke NRGS bat kiwi ni job ka ni iba ngah tang hapok kan sosial jong amat ba kepisah kalau apoi haka account jong kitu ki beneficiaries Henry unong penya jong kitu snong ramah snong wong Pisah kalau apa ikan ribu hajar ke bank account jumpi, bandra sengah kat ribu hajar, besar di jumpi. Bari kata lalap, lapin sisa kata. Dan ke por ke ba hiot pra hajar nak kawai ke nak kasau pulai hajar. Ketu begisna ya ki pan ya ki semsniang iman. Di iwi beri li complain so blog
but nda kawan kita ka video they can tell the video iwan hapo shnong toro ma shnong happen pai ka ni prajar se ki bu hi hi kata kam nomor da ti nrei tai video patang hadilai banai la transfer hi ka bama ka ni ti ban ba ka ya kum ta ka government ka central government ka amut adu ka ni kemun mengingit na kaburia committee ngi Leit ban simi ka panchayat kemun ngi penun kam da ka local self government but kin yo ikini ki ar kundai ligi subject mentangi yo tangi iwi ne ka ar kundai tangi ni poverty alleviation program ini in RDS belasis paski ai sundan ikini ai kan long sundan ka local self government khanang ba kani ka jing penakam bakla kani ka jing ya ki pisah kini kita kan Leit sundan tiga isi mina kelak rai bangin Ïakynduh ya chief minister Halor jadi ban shai ban sungtu ka policy jo government Halor jadi kunu kala pediang ya jadi bali ba klem konsol tang si hakanu komru ya ka district council ini ki area jongi ka article 2442 244 mo 2 ong ba administration hapo ki tribal areas ka dega 6 schedule ti kumnu ki bypass ngi Halor jo ni ka issue